Dragoslave, kako vi gledate na ovakve operacije? Da li su one realna potreba ili samo dokaz koliko medicina može da ide napred? Pa pre svega ogromna većina naših gledalaca i ogromna većina građana Srbije ima stav o tome koji je potpuno jasan, jednostavan i nema potrebe ovdje da ga ponavljamo. Ali agresivni stav politizovane manjine podržane podrškom onih koji odlučuju, u stvari dovodi dotle da mi ovaj nepostojeći problem stavljamo na sto, iako ima hiljade neuporedivo važnijih problema o kojima se ne može govoriti, naročito ne na ovakvom nivou, jer se oni preskaču u korist ovih bizarnih. Tako da ova problematika ima svoje društvene, ima svoje državne, ima svoje medicinske reperkusije. Doktor koji sedi sa nama, on je položio Hipokratovu zakletvu, nije položio zakletvu doktoru Frankensteinu, u kome treba da poštuje hirove pacijenata i da im ugrađuje surlu ili kljove, ukoliko oni to zažele. Tako da na nivou medicine mi imamo tu strašan problem ubijanja pola. Tu niko ne govori o tome. Znači, ovdje se ubija pol i ovdje se vrši mogući genocid pola. Jer teorijski, ako mi to načelo postavimo do kraja, mogli bi svi da odluče da budu žene ili svi da odluče da budu muškarci. Naravno, neko će reći, pa neće tako da bude. Ali kad se govori o principu, onda nema toga neće da bude ili hoće da bude. Znači, ne postoji nikakva kvota koja može da spasi, recimo, jedan od dva pola, koji može bude totalno uništen i urušen na ovaj način. Također, ono što je jako važno u ovom kratkom, sažetom pokušaju da nešto kažemo, je to da ne možete iz prava, da gradite pravo iz nečije želje. Znači, ako iz nečije želje vi gradite pravo, onda možemo doći do situacije da, recimo, u onoj totemskoj psihologiji Indijanac koji sebe osjeća kao jaguara, a zaista se osjeća kao jaguara, ne kao čovek, onda možemo da pravimo od njega jaguara. Tako da u toj varijanti možemo doći do situacije da počnemo da se poigravamo sa stvarima koje su važne i o kojima moramo da razgovaramo na nivou ograničavanja prava. Jer vi sami znate da je zakon u stvari diskriminacija. Mi stalno govorimo o diskriminaciji. Pa da, recimo ograničenje brzine na autoputu je također diskriminacija. Ali sad neko može da ima osjećanje da želi da država plaća troškove kazni, njegovih kazni za prebrzu vožnju, jer on zaista ima osjećaj da živi samo kada brzo vozi. Znači, vi ako iz potrebe, ako iz želje gradite pravo, to je praktično isto. To je jedan hir, bezumni hir koji može tako da se vrti u krug i tako neko, recimo, može da poželi da umjesto da bude relativno neuspešan bokser, da postane žena i da postane prvak sveta u ženskom boksu ili da na isti način postane svetski rekorder u skoku u visini. Profesore, kako ocenjujete vi ovakve stavove i recite nam da li do